Kaunti ya Meru, Monica Kathono, Kwagirithia Mwendia Thuranira Ugoti, Bishop Buria na watimba rubangi nibaritite mukana kira biashara ba Meru na maabisa ba Ugoti kwamukira mari Ugoti mbeca baribari bariwa nikaba kuthinga tulinya tuonde kendo tira Thuranira Ugoti nibukongeleka nekinya pakethira bakiolele ndwangi cionde kendo tiro ntubu nibukinyanira muthuri Murioki aina ribotie. Rwangi rwa Thuranira Ugoti nene kaunti Meru rugitana irumbite wikumiria kuthwabongerete mbecira bothuranite mukajo kithirikari muthiru bagwite jaja kimwesemeria boka na juu na tingugi bambundi jo Thuranira Ugoti mwaka yoyo athira 2025-2026 revenue nera kinyete 1.7 1.2 ikiuma civitari through FIF na 440 ikiuma ki revenue. This is the third highest revenue county Betawindra collect. I think the second, not to the highest county collect revenue 530 mwaka yo collected for that yongelete na over 40 million. Na ngwatano ya directoria mona bautwe itumbeta kuona waziri kuga increase nkrukie about 40 million. And that is something to celebrate. Non to karando guru Toronto kone 15% itetie guru. Bakiwa nandi morotho jwao ni gutigira ati bakongera mbeca iji nkuruki na gitumi kiki nikiba kuria Meru ugitakine muntu nyomwe urokuria mbeca ethwa kinengana mbeca baribari urakethirwa akiria mbeca baribari kwithira ithokone kwithira cia land rate kwithira ni cia manduka baba tokenengana mbeca baribari you get a disciplinary action kana muritio ngugi wa Meru county kana wa Meru revenue board urakawatikana nu akiuthurania mbeca baribari kinye guketha kwina disciplinary action na tukiromba ujukiri arite ngugi betu ba eto gota revenue board menyera muno ntu monetary egakwata na information at the moment nyatha itu rigwa tuna improvement ntu kuna lot of information konera kuna ka eto gota ka linkage. So the best thing ngomba kuthithia ke ya kwethira orare umobara barajokagia mbeca baribari iji wazira kuweta. The time has come. The spotlight is on you. The best you can do, change uthithia ora kwagirite, which is what? Cashless. Minister wa Kigeni Monica Kathono akiwa no tunya budget nikirite kureka kindu kia kuthurania mbeca nkuruki nekende kinya kuona mbeca cia thingugire barabongerete nene kaunti Meru. So nangabana no endenete put all the measures to make sure revenue we take and datumba kwethira tukiomba go take care of the increase in wage bill ira yendene budget yetu ira kwekuma anytime na because of that even totoko yokenjukumu ira nene thai ko wako na wa revenue na muthene ni team monitoring and evaluation bagabonde bakagwatanira na Bishop Meru no Jotham kirimi kutigira kwa ntuko 90 bakure torongika nkruki kirwangiruru so jau jara mantu ya mwe jara tugategera within 90 days as we run also other systems chia revenue board ijaja tukaithira tuja gweta muno na tuka report mantu ya ntuko 90 ikiuga irothira na ndinauma in those 90 days twarita kugeja timu imwe gukethira kwina change in Meru County on matters revenue collection. Otherwise, Meru people tukaantu ba kwitikagia o muntu aruma gwita na areta kire mitandao ugogetiki ari ibwa gaigitara kinya ukaigwa the facts ikiuma kuma kire the concern. Muthuri Murioki, Boro TV, Mutiriro Kangangi.